Najljepši pozdrav, dragi Balkanci. U ovom videu ću se osvrnuti na sveštenika koji je inače iz Amerike, iz države Kentucky i koji ima već neko vrijeme, u posljednjih možda i 5-6 godina, ima proročanske snove u vezi ovog doba u kojem mi već živimo. I još prije nego što su se sve ove stvari desile sa pandemijom, on je imao san upravo u vezi tog vremena. Pa evo, u ovom videu ću se osvrnuti na jedan od njegovih snova u kome on kaže da Bog ponovo upozorava Ameriku na decembar i zimu 2022. godine. On je inače ovo objavio još prije godinu dana. Pa evo da poslušamo o čemu se radi. Sada ću direktno prevoditi ono što je pastor rekao u vezi njegovog sna. Između petka 28. augusta i četvrtka 4. septembra imao sam serije snova svaku noć. Sada vidim sve više i više snova koji su apokaliptični i ti snovi su i zastrašujući. Kako kaže, ja ne dijelim ove snove kako bi zastrašio ljude. But I saw the calendar of December, and I saw a finger underlined slowly and like it was pushing, slowly and forcefully. Kaže, vidio sam na kalendaru mjesec decembar. I vidio sam prst koji ga podvlači, koji kao da pritišće ispod njega i podvlači mjesec decembar. Zatim je prešao na mjesec januar i ponovo je pritiskao ispod i podvlačio mjesec januar. Prvo što sam vidio jesu dugi redovi ispred prodavnica za hranu. Ljudi su čekali na hranu. Ljudi su čekali satima na hranu i stajali su u redu, a nisu sjedili u autima. Nisu čekali u autima. I to se dešavalo širom Amerike. Vidio sam brodove u lukama i na istočnoj i na zapadnoj strani, koji su samo tako stajali i ništa se nije pomjeralo na moru. Ništa. I vidio sam neki naslov, kao naslov na vijestima, Baltički indeks je mrtav. Pisalo je da se ništa ne trguje po cijelom svijetu. I nisam vidio nikakva božićnja svjetla. Nikakvih nije bilo izloga, osvjetljenih izloga za vrijeme ovog praznika. I nikakve prodaje nisu spomenute. I saw a headline that said the Baltic Dry Index is dead. It said that nothing was moving in trade around the world. And one thing I noted, there were no Christmas lights. This was December. There were no holiday displays. There were no sales mentioned. No Christmas lights, no Christmas displays, no Santa Claus, no Easter, no Christmas type things going on at all. Vladala je velika tuga u cijeloj naciji i ljudi su izgledali nekako zbunjeni. Ali vidio sam kršćane koji su svijetlili kao kad se zapali ugalj pa svijetli one žeravice. I nosili su sa sobom baklje gdje god da su išli. I mnogo ljudi nije priznalo njihov pristup. I oni su se molili i oni su govorili, konstantno govorili ljudima da oni očajno trebaju Isusa u tom momentu. It was you need Jesus now, you need Jesus now, you need Jesus now. Don't wait, you don't have tomorrow. You need Jesus now. Znači, nemojte čekati, vi trebate pomoć sada. I neki od njih su se predali i molili su se i bili su spašeni u snu, kako je on to vidio.
a shopping centri su bili konvertovani ili korišteni kao skloništa, kao mjesta za stanovanje. I to me je podsjetilo na uragan Katrinu. I isto tako me podsjetilo na fudbalski stadion, a biznisi u tom shopping centru su bili zatvoreni i vidio sam ljude koji su ostali bez domova na neki način. To nije bilo kao da su u pitanju beskućnici, već nešto se veliko desilo. I continued to see shuttered properties. I saw people in homes who were wearing coats. Nastavio sam da vidim uništene nekretnine i ljude koji su nosili kapute. I oni su gledali kroz prozor, kroz njihove zavjese, kao da su virili iza zavjesa. Znači, ljudi su bili u njihovim domovima i gledali su napolje, pokušavali saznati šta se to dešava. I ono što sam mogla vidjeti jeste da je padao snijeg i da je bilo nekakvih stvari po putu razbacanih i da je bilo sve sivo i tamno. Snijeg nije bio kao novi snijeg, tek pao snijeg. I vidio sam naslove u novinama i na TV-u širom nacije u Americi desilo se nestanak struje na jugozapadu zemlje. I saw headlines that said nationwide outages plagued the Southwest. Another headline that said Americans don't know who to blame for darkness. I vidio sam naslove koji kažu Amerikanci ne znaju koga da krive za tamu. I jedan dio tame bio je proširen na Kanadu, bio je na sjeveru, ali nije bio svugdje prisutan. I vidio sam Ameriku kao Ameriku na mapi. Cijelu Ameriku, uključujući i Aljasku i Havaji, kako je svijetlila, kako su lucala svjetla po cijeloj Americi, upravo prije nego što je došlo do tame. And it was like I saw the whole contour outline of the United States of America, including Alaska and Hawaii, and it was like a light, like right before a light goes out, it flickers, it starts flashing. That was what it looked like. It was like America was a light bulb about to go out. Počelo je kao da se nekako da treperi to svjetlo. Izgledalo je kao da je Amerika jedna velika sjelica koja je pred nestanak. Kao kad sjelica treperi prije nego što će prestati da radi. I vidio sam lešinare iz čijih usta je visilo meso. I vidio sam da su nekako bili teški, ne želim da koristim tu riječ, ali bili su debeli. I iz usta im se vidjela mi se hrana koja je počela da se kvari. Vidio sam depresiju, znači ovi ne misli na duboku ekonomsku krizu. Vidio sam je kao figuru, kao osobu, kao neko stvorenje. And they had rotting food hanging out of their mouths. I saw depression as a figure, as a creature. And it had a face mask on with a smile. It was choking people, pushing them down to the ground. I, dakle, tu depresiju koju je vidio kao neko stvorenje, imalo je masku na licu i guralo je ljude na zemlju i gušilo ih na zemlji. I vidio sam luk, to je kao jedan polkrug, veliki polkrug u St. Louisu, kao jedna od najvećih znamenitosti u St. Louisu. I vidio je biznismene u odjelima ispod tog luka. I svi su imali
skupocjene satove, a do njihovih nogu su bili neki koferi, odnosno aktovke. Ali te aktovke su bile veće od kofera. Skoro kao... Mene je to podsjetilo na nuklearni kofer. Nuclear briefcase that they talked about in the 80s. Ili neku nuklearnu aktovku iz nekih 80. godina. Iznenada su svi podesili satove ili pogledali na njihove satove i naglo su ušli u njihove crne džipove. I onda sam vidio, jer Mississippi rijeka razdvaja istok i zapad. I oni su išli prema istoku, išli su svuda okolo, išli su po cijeloj državi. I svaki od njih je imao ispod ruke Wall Street Journal i duboko zatamljene sunčane naočale. I sljedeći naslov koji sam vidio u novinama jeste da dolazi do pada tržišta, pad profita. I jedan od naslova je simpatizirao sa svastikom. Znači onaj znak svastike. Kao bili su empatični prema tom znaku. I saw tired crowds, I saw tired people, I saw many who had lost the resolve to fight due to the emotional overcast of the nation. Vidio sam umorne ljude i mnoge ljude koji su izgubili kao nadu i nisu se borili zbog toga što su bili previše prevladani tim emocijama. With hope. I heard them saying that they remember what Jesus had said about the winter and having to flee in winter. I onda sam čuo kršćane kako su rekli, sjetite se šta je Isus ili Isa alaih salam rekao u vezi zime i u vezi toga kako treba, gdje treba ići kada je zima. Oni su na taj način ohrabrivali vjeru jedan kod drugog. I vidio sam svjetlo širom zemlje. I znao sam da su ta svjetla crkve. Bilo da su to crkve kao one koje ih danas vidimo ili su to bile kao crkve u kući. I nije da sam to vidio, nego sam osjetio u svom srcu da su ove crkve održavale toplinu i nadu u njihovim zajednicama. I onda se neka bijela figura izdigla iznad tih svjetala. And he said, brace yourself, brace yourself on the word and my promises, and do not rely on your own strength. I evo, kao što ste čuli, ta bijela figura koja se izdigla iznad tih domova, rekla je brace yourself, što zapravo znači nešto kao drži se za, kao drži se za vjeru, ne oslanjaj se na sebe, nemoj se oslanjati sam na sebe. I still live in the same house, I still drive the same car, I'm not making major changes because of all the stuff with the dreams, but I am trying to warn. I kaže, ja još uvijek živim u istom mjestu, pastor sam u istoj crkvi i dalje vozim isto auto, iako kao porasla njegova popularnost, jer toliko ljudi pokušava da stupi u kontakt sa njim i njegov je kao Facebook eksplodirao u smislu koliko ima poruka koje konstantno dobiva, kao i njegov Instagram račun. I on kaže da njegov cilj nije da priča o svojim snovima, već da vas pokuša, rekao je da moj cilj je da vas pokušam upozoriti i da pokušava upozoriti crkvu da stvari su na putu, dolaze. I kaže, vi pastori nemojte da govorite ljudima da će sve biti u redu. Ja se bojim za vas. Please, folks,
Pray aggressively, pray specifically, pray strategically. Say, Lord, what should I do for my family? And get on it. Get on. I ono što on preporučuje jeste da se molimo strateški, da se molimo specifično za nešto posebno i da molimo Boga da nas uputi na to kako da spasimo sebe i svoje porodice i kako da postupimo u ovakvim situacijama. I'm going to keep saying what the Lord shows me, keep sharing the dreams the Lord shares me, but I can't make you do anything. I know what I've done for me, what I continue to do for me and my family. Folks, don't ignore the warnings. That's all I'm going to say. I kao što on kaže, ja vas mogu samo upozoriti, mogu dijeliti svoje snove, mogu da vas nastavljam upozoravati, ali ja ne mogu ništa uraditi umjesto vas. Nemojte ignorirati ova upozorenja. To je sve što želim da kažem. Eto, toliko za ovaj put. Još jedno svjedočanstvo, još podjela jednog iskustva, jednog sna pastora koji je inače, kao što sam već rekla, najavio kroz svoje snove šta će da se desi, jer je to već vidio u snovima i mjesec smrt i ljude sa maskama i prepune bolnice i prije nego što se to desilo. A evo ako pogledamo i na gledišta drugih vjera, šta druge vjere, recimo konkretno Islam kaže o proročanskim snovima, Muhammed a.s. je rekao biti pogrešni, što znači da će biti istiniti. A san vjernika je jedan dio od 40 dijelova poslanstva. Evo, dragi moji, završavam ovaj video sa ovim hadijom.